Shubor nakaslem jong unong san Hima. Ka Khasi Author Society mendaksngi palai kala yo bani kendo yu Amit Shah obalawan mendaksngi haslong bani kran batu halor kamat jingdawa jongki ban Pynrung no ya Ktien Khasi ha Khyrnit ka Phra hagani kajing kendo ka seng kala pinsngo yi jingdawa jongki haringkat kajing ai bat kajing tho u Dr. DRL Nonglat President ka KS ule tho ba kajing kendo Amit Shah uklam ai kajing kular ni kajing pentikna Henry uloong baka tenat kala shimthia yakani bat ongru baka Ktien Khasi kadika way ni kijat Ktien ke bakin sepet benya. Dang mana ni dang yo ye ka jingten lang bau chief minister bau union home minister Sri Amit Shah ji wan mentah kasi ye shalom ti kumta nakilang yo Khasi Author Society ni lapan ye ka appointment menekan yo but office yang chief minister kala Arab ban penyo ye ka por menekan yo but ngilayo ye ka ban submit ye ki kot ki slide ki jongi kum ka reminder dan ke jimpat kan mau ye ki ai ki bagila de submit na do snem arja arway of 9 January but ngila kan mau ro yo bangila ye kendu ro yo ho July jo snem arja arway but din kata ngila penong ye ka national seminar ha Delhi au September arja arway but ngila submit biang ye ka jimpat kan mau reminder yang tu ko but mentah kedai kawai patka jia kendo but akhirnya ke jia kendo mata ni ba ante pro ba ka sarkar meglia leng ba ka meglia languages ordinance arajar akunre kala penong ya ka Ktien Khasi kum kawai neki official languages jong ka state kumta kedai ka high time ba ka government of India kan shimigi sinjam kibati kena ban rung no Ktien Khasi yang pok Khyrnit ke Phra di nagaliam jong u loong bakidan won teliki jajtin batmai ki madawa ye kenika di Pynrung pok Khyrnit ke Phra bat loong baga ministry kan sampai benia ya kenika kam bat ulah kedo tikenaro baga Ktien Khasi kedai away ni kita ki Ktien ki ba ka ministry kan sampai ni kata kedai ki kren sim kren bun Ktien tambah ula jubak ye ki jing kerpat ki jami kata rukam ba ka ministry kan sampai ni bat laong baga Ktien Khasi kadan hagalis jong kita ki Ktien ba ministry kan sampai ni Kandon em ka komiti pat ban jit kita ki Ktien ban Pynrung apa ka Khyrnit ka Phra ka dai bet ki kam jaga ministry ti sim dan dia tu yang ini dan rei ngi sutu ba ke ministry kadan hi ki officers dan ki revision plan ki ba apan pej benia ya ki Ktien makan tiket kom ke jing sngau thu jong phi ka jing jubab jong home minister kadon em ke jing kermen ya Ktien Khasi ba Pynrung apa ka Khyrnit wa yang penting ngimla banong ngirang dan kam berdien sim ai ka jing kuna dan ka jing penting na assurance andre ulaong ba community kala simkhie gani but kan sampai benia Ktien Khasi kedai ka way ni kita Ktien ki ba community kan sampai benia